University of Johannesburg e tsere sephetho go ya mafelelong a ngwaga go iletša baithuti le bašomi ba sa entelwago COVID-19 go tsena dikhamphaseng tša yona. Kgato e sola kudu ke balwela ditokelo tša botho. It is unscientific, irrational, and unconstitutional. Baithuti ba bangwe bjalo ka live sebia yo a ithutelago industrial psychology ba thibetswe le go ngwala ditlhatlhofo. I'm scared because feeling like it will be a disappointment to my family. Yeah. UJ ga se yona e nnoši e tšere go sephetho sa bjalo. Se se diragala ge tona ya ditheo tša thuto e phagamego a ipileditše go tsona go tšea sephetho ka hloko morago wa go rerišana le bohle ba ba amegago. We are aware of at least 6 South African universities with similar policies. These policies vary in intensity, with some, such as Rhodes University, going so far as to exclude unvaccinated students from registration altogether. Pele University Alliance e akanya go tšea dikgato tša semolao kgatlhanong le di-university ka moka tše di gapeletšago batho go entwa. Lekgotla kemedi la baithuti University ya Johannesburg le ipiletša gore gapeletšo ya go entwa e bušetšwe morago. UJ e katološitše letšatši la mafelelo la go entwa go fihla bogareng jwa Aprele. Ga re a kgona go kwa maikutlo a university tabeng ye.